Kardong jirpu-jirpu itu pini labang so video long. Nili nali tu mapan ngap pacini ponji bangke. Karbi itu mangbong pen. Cukanti bahin apang si buat teng lo. Babu pangcu asilum cukanti bakulat. Non bangke rong khelana long manok kai ke dua timpen. Non bangke alang li ceterek pon lo. Dasi alang li akulat non bangke lapu jirsong asong kita matawar anak pendam lo kulute jirsong asong adung lo lapen hapurong karwe anak penwang kulute jirsong asong adung si alang li akulat ceterek pon lo lasipi ni labang so video lo alang li ka ceterek pon akulat tak si paklang pon po lasinang li tum labang so video lo lang pon ikta naliman si pensi lapun anak kebang lo. Jadi macam apa apa si kebang itu nak pensi bang ini. Apa nali depan kopunan lain gitu? Business school nanti. Non nali depan kini kita hadim location kosong lah panik satu. Ini non lapu dong kebang lapu jinsong dam tawarna. Jinsong kita tawarna. So dah tuan nasi. Kenapa? Dong kena nak pensi orang bodoh teh. Kapu kosong lagi orang naik ke. Kalau tak kapu naliman. Ang kala natin berarti Audi natin si bang nito. Kardong jirpu-jirpu itu. Kardong pancu sah ho. Kardong nangli mantu pen lah pun ada ngajet direct dukan ni milong ke.